Maya payabak po kaya kayungan, bilang balayan amitipon para kaniting kapag masusyan. Pakisabi mi po na isulod yula pong masalese din kaya kayong face mask, hanggang mayari ya puing misa at agkatanla po ring malda na makyabe tampong makibat, karing dalit, panalangin at kanta kabang magmisa. Dakal pong salamat. Mitipon tamo po ngeni batayang samban, puryan at pasalamatan ng malugod at mapamakalulong Diyos. Kaniting Santa Misa, pasalamat la po ding makatuki. Paraking kapasalamatan da po di William Yao, the family of the late Felicidad Manansala, Waldorf and Rosal family, Helen San Pablo, Kayla Between, Rina Coro, Andrew Coro, Munoz family, Chancoco family, Manansala family, Patrick Cura and family, Lucy Jericho. Paraking kayadwananda at pamanantabe ng Banal Espiritu, kari pamilyang at kakaluguran dari Father Nolly, Father Meg, Father Jasper, Father Anthony, HRP staff and mandated organizations, Mario Trinidad Lasatin and family, Rodolfo and Vice Governor Lilian Nanay Pineda and family, Governor Dennis and Yoli Pineda and family, Rosel Pineda, Sel Puno, Cecilia and Mikel De Castro, Alan and Edna Bitug and family, Lincoln Baluyot and family, Imang Auring Between and family, Fatty Golyer and family, Gilbert and Luvinisa Nuki and family, Grace Santa Ana, Joel Santa Ana, Juan Jose Santa Ana, Noel Manangkil, Josephine Gonzalez, Marian Manangkil, Evangelina Manangkil, Mayan Aquino, Eliana and Joaquin. Paraking ligtas ng pamaglakbe di Paz Ponce and her family, Seri Raya, Quezon. Paraking kapaldanan pamikatawan ng pong spiritual ng Pope Francis, Joy Espino and children, Olivia Balatbat, Imang Auring Between and family. Paraking malalagwang kapaldanan da po di Roberto Rayos Rosal, Helen Rosal San Pablo, and Lawrence Rosal San Pablo. Constancia Rosal Pamintuan, Lilian Lucia Nagyat, Jose Augusto Nagyat, Richie and Remio Pablo, Jelly de Guzman, Jose Pepingenson, Imang Auring Between, Adria Switcher, Ler Paras, Lilia Dizon, Berkeley. Gertrudes Pineda, Robin Nepomuceno, Danica Andumagin, James Coleman, Gigi Nulud, Marichu Cedro, Esther Flores, Maricris Flores, Marshall Flores, Luisito Sabile, Olive Garcia, Chelsea Esther Punsalan, Marichelle Punsalan. Ganakantala naman din kaluguran tamong mayangon na biye, lalong-lalo na di Teresita Wilkerson, Darrell Charles Wilkerson Sr., Leopoldo and Aurora Nepomuceno Valdez, Dr. PJ Nepomuceno, Carmelo and Concepcion Nepomuceno, Romarico and Katrina Enson, Monsignor Cosme Between, Monsignor Andres Between, Policarpio Between, Jose Joaquina Between, Antonio Sr. Dizon, Lourdes Dizon, Mariam and Maisel Wong Gonzalez, Rodrigo Wong Gonzalez II, Alfonso Wong, Emilia and Santiago Gonzalez, Francisco and Francisca de Choco, Alfredo Chao, Chuatang Eng, Yao Bunkeng, Mami Yeng, Edward Yao, Santiago Tay, Antonio Reyes, Maximo Chao, Cecilia, Raquel, Josepa, Alberto, Feliciana, Cesaria, Macario, Carmen, Reynaldo Reyes, Herminio Reyes, Chito Reyes, Teresita Camaya, Teresita Punsalan, Fernanda Camaya, Felipe Buan Jr., Aurora Cosme, Paz Gibo, Amelia Eduarte, Soulneres of Gates of Heaven, Manilito Gueco and Wilhelmina Pulumbarit, Carlito and Nicolas Pineda, Marcos Lumanlan Jr., Renato Tayag Sr., Abraham Tayag, Adoracion Tayag, Ursulo, Magdalena and Jeremias Between, Susana and Mercedes Between, Godopredo Batak, Alejandra Between, Eleanor Maldia, Roberto Milagros, Raul Between,
Opelia Abencenia, Francisco Aurora and Antonio Dizon, Odilon Senior and Aurora Dizon, Marieta and Clarissa Raimundo, Roman Epipania Dizon, Hemenegildo Dizon, Nemencia Dizon, Jesus Estrella, Teresito and Alan Maglalang, Adeluisa Ronyo, Rudy, Brendalyn and Carabel Biray, Angel Dizon, Mari Dizon, Grace Werner Dizon, Joscoro Sr., Lucita Ramirez, Joscoro Jr., Nair and Edgar Ramirez, Aurelia Montalvo, Manolo Dizon, Gloria and Rowan Ramirez, Elena Roman, Esther Biray, Lucia Pungo, Ricardo Sr. and Eusebia Ramirez, Andrea Olivia, Almario Magdalena and Roberto Salta, Leon and Sosima Gaparski, Teresa Tuason, Dominador Milagros and Lola Marie de Castro, Jose and Concepcion Miklat, Mariano Aison, Nicolas Sicat, Alma Leonora Catalino, Francisca Dizon, Reynaldo Dizon and Karina Kapati, Angelo, Josepina and Franz Pangan, Caridad and Marisa Yubienko, Cristeta Mamait, Diosdado Rosalia, Nathaniel Reyes, Alexander Anastasia, Agnes Sugay, Jesus Salvador Ramos, Benjamin Wanted Chu, Lourdes Guadamor, Rosita Manyo, Justiniana Manansala, Ricardo Bermudo, Victorio Bermudo, Leocadia Bermudo, Gertrudes David, Venancio David, Angelita David, Mark Christian David, Domitilia Canlas, Mariano Dizon, Angelito Pangan, Felipe Tan, Primitiva Tan, Angelito Tan, Pablo Espiritu, Lucia Espiritu, Juanita Espiritu, Anita Ocampo, Carmen Dizon de la Cruz, Severina Dizon, Roberto de la Cruz, and Bienvenido, Nicasio Sagcal, Conchita Sagcal, Sani Sagcal, Alfredo Bamba, John Joseph Balahadja, Renato Pineda Sr., Jose Manoloto, Elpidia Rial, Alan Virgilio Muñoz, Narciso de Malanta, Virginia Guevara, Pascual Guevara, Eleuterio Guevara, Remedios Champson, Carmelo Champson, Jose Feliciano, Redentor Punsalan, Fernando Garcia, Elisa Tanueco, Edmundo Cabiling, Elisa Cabiling, Ronilio Cabiling, Jobito Santos Ong, o Ernesto Ong, Pelisa Ong, Virgilio Carpio Sr., Dominic Gabriel Dizon, Esmenio Oasay Jr., Benjamin Sarmiento, Ofelia Sarmiento, Angelo Sani Lopez Jr. Pangaditala ding sablang kaladwa, lalong-lalo na rin mangailangan king pakalulu ning Ginoo. Ing magmisa tamo po, Reverendo Padre Elmer D. Magat.
Pagmasusyan tayo po iting mumuna ng Domingo, ng panahon ng Adviento, king lagyo ng ipa, ampo ng anak, ampo ng Espiritu Santo. Amen. Ing grasya na ng ginutamang Jesucristo, ing lugod ng Diyos, ating pamakisan metong ng Espiritu Santo manatili kay kayungan. At kaya kaan timurin. Kaniting panahon ng Adviento, sasadya taming kay katang sarili, bantanggapan niya, at salubungan ing ginong kay katang talapagligtas. Datang yangini king kay katamong misa, anyapin sasadya taming kay katang sarili, kapamilatana ning kay katamong pamanisi. Magkumpisal ko, King Diyos, sa mayupayang tutu, at kay kayo kapatad, uling may kasala kumbina. King isip, aman wat dapat, at may luwang kakulangan. Ulinitay, panagapuko kang Santa Mariang Kapilan Mambirhen, karing sablang anghel ampong santo, at kay kayo kapatad, ingapanalangin niyo ko, King Diyos, sa ginutam. Ing Diyos, sa mayupayang tutu, pakaluluwa na katamu, at king pangapatawad da rin kasalanan tamo, idala na katasa na king biye alangangga. Amen. Manalangin tamo. O Diyos, sa kay kaming panaligan, kapamilata ng Heso Kristo ng anak mo, dake naka ning biyemi at ning kekeng komunidad. Daptan mong mika maragul keng kamalayan, king kayang pangayatyu, banding tao alugurandet akatab mo, king masampat ming lugod king metong at metong, at king pamagkapilit ming miyatad kapayapan kaniting yatu, kasya na kesana, at antabayanan Jesus, ban atayid miyo ing balang metong keka, o Diyos mi, manggaman kingalangangga. Amen. Pamamasang iba't king libro ng propeta Isayas. Oy ni ing aninag tungkol king Huda at Jerusalem, abinyena ning Diyos kang Isayas, anak ng Amos. Karengal dong daratang imbundok tatalakaran ning templo, ya impe kamatas dili karembundok, matas palak kareng sablang bundok-bundukan. Dakal lang bansa ring kaya lumapit at ding karelang memalen sa biyanda. Tara, mukyat tamo king bundok ning Ginoo, king templo ning Diyos ng Jacob. Ban ituro na katamo nung nano imburi ng parapat kay katamo, ban kanita lumakad tamo king dalan akay ang pinili. Uling intuturo na ning Ginoo,
manibatan Jerusalem, manibat kang Sion, mutos siya para ka rin taong pinili na. Lutasan na ing era pamikaintindi ring mga ragula bansa. Pandendo ring espadara ban maging sarula at ding kirelang tandus ban maging laitla. Nalalumual makigera rin bansa ni na magsadya para king labanan. Inya, ikayong lahi ng Jacob, munta kayo keni at lumakad tamo king sala ababyena ning Ginu kay katam. Ing amano ning Ginu. Salamat, King Diyos. Mesaya ko niyang sinabira ka na ko, taramong katamo, king balena ning Ginoo. Mesaya ko niyang sinabira ka na ko, taramong katamo, king balena ning Ginoo. Mesaya ko inyang sinabira kanako, tara, munta tamo king balena ning Ginu, at ngeni atyuta na makatalakad, kilub ding pasbul ning Jerusalem. Mesaya ko niyang sinabira ka na ko, taramong tatamo, king balena ning Ginoo. Iting Jerusalem, kanayon ng tangalan, kasanting na, kaayos na king pangalarin na, karin pupunta la rengday ning Israel. Mesaya ko niyang sinabira ka na ko, taramong tatamo, king balena ning Ginoo. Baan pasalamat king Ginu, anti mo ing inutos na karinding ari ning Israel, magluklukan la ban mukum, karelang sasakupan. Mesaya ko niyang sinabira ka na ko, taramong tatamo, king balena ning Ginoo. Ipanalangin ye ing kapayapan ning Jerusalem king Ginu. Minawala sana retang malugod keka, ing kapayapan manatili sana kilubdeng pader mo, at masanting akabyayan kilubdaring kekang palasyo. Mesaya ko niyang sinabira ka na ko, taramong tatamo, king balena ning Ginoo. Alang-alang ka rin kamag-anak at kakaluguran ko, kaya ka Jerusalem sabyan ko, ing kapayapan manatili keka, king uli na ning templo na ning Ginung kaya katamong Diyos, panalangin ko, ing kekang kasaplalan. Mesaya ko niyang sinabira ka na ko, taramong tatamo, king balena ning Ginoo. Mesaya ko niyang sinabira ka na ko, taramong tatamo,
King balenaning Ginoo. Pamamasyang iba't king sulat ng San Pablo, karing tao, Roma. Kapatad, baloyo, king miras na ing oras, migising na ko ngeni, ing kaligtasan tamo, mas malapit na ngeni, kesa kanitang magmula tamong salpantaya, ing bengi, alos linipas ne, at tutuneng malapit sunlag, ingaldo. Painggulutan tana, ing pamanyampat karing sablang dapat ning karalumduman, at damputan tanala ring sandata, at lagi tana king masala, ban marap king labanan. Mibibieta sanang makayagpang king karampatan, anting tao king masala. Ena magpalalo king katakawan at pamaglasing. Ena darapat king nanumang kanawangan. Alanang kagaspangan na ugali. Ena mipate-pate at mipangarirya. Bustan yung Yesu Kristong Ginoo. Ya ing maging kalasagyo. Eyo na isipan ing munyedalan king pamanusig, karing marok ng pamitan, ning kekong katawan. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ipakit mo kaya kami, O Ginoo, lugod mong ekukupas, saupan mo ke at iligtas. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, oh yeah. Ingin manatili kaya kayo, At kaya kan timuri. pamamasa king maya pabalita ag pangkang San Mateo. Ligaya kaya ka, O Ginoo. Nga ng Jesus, karing kayang alagad, ing panyatang na ning anak ning tao, kalupa na nitang milyari, king panahunang Noe, kanitang panahon, bayo di na tangingalbog, mamanganlat miminom ding tao, ding lalakit babay, makyasawala, ang gaking mismong aldo, linubya king dawong Inowe, at erabalo, ing malilyari, hanggang king dinatang ingalbog, at tiki na langan ningalbog. Makanyan mo naman ing malyari, potang datang ni, ing anak ning tao, king panahon na ito, karing adwa kataong atsu king marangle, ing metong mayakwaya, ating kadwa mitagan niyo.
karingadwang babaying gigiling trigo, ing metong mayakwaya, ating kadwa mitagan niyo. Miingat kayo, uli na nita, uling eyo balo, nung nanong aldo, ing panyatang ning kayong ginung. Dapat tandaan nyo ini, nung ing metong ami bale-bale, balo na, nung nanong oras ning bengi, karinya datang ing mapanako, pilming eya matudtud, at ene paboren makapanlob king kayang pibale-bale. Inya ikayuman, sukat kong makanyan makasadyang parati, uling datang ya ing anak ning tao, king oras eye panenayan datang. Ing mayap ng balita, ning kaya katamong kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Good morning po, kaya kongan. Ining sinindyan mo, medyo may ditak mong miscommunication, dapat ipogi ang manyindi. Makimas pogi yan larening at suge babo, ilang manyindi. Pero sinindyan tayo, para pareho ya po yan, ing mumuna ng kandila ning Advent wreath. Linawi kaya po itang translation na king kapampangan, corona. Corona ning Adviento. King English, Advent wreath. May na pong 10 years ing milabas kanyan. Assistant na akong Bishop Ambu. Kene mo rin. Sabadong kat panapon de po sa sadyayan, napon kat panapon. Kabang sa sadyare, makiusyoso ko, more than 10 years na po inine. Pero ekwa kalingwan, de nga duwang Knights of the Altar, manalbela naman kaya ni malatila pa kanta. More than 10 years na eh. Lawen-lawen kulapin alano ngeni. Nga nanitang metong ay kasanting na ning Advent ring arayan G. Kinorek na nitang metong ali nga na Advent tree ayan. Tree. T-R-E-E. May pagargyula nung ring yapin o tree yapin. O nangikit da, kwatsugo keni. Among ara, nino pong gusto kaya kami. Pareho kayong gusto nga ako. Pareho kayo namang mali. Ingaus da kanyan Advent wreath. Pero ring yo, ring. Uling mabilog ya po. Akakit siya po ining mabilog. Nyaring yan eh, kalupan nitang sing-sing you, ika yung kinasal na. It has no beginning, it has no end. Usto nga tinyang welding, ketang libuta ding sing-sing you, fake ya, fancy ya. Kailangan buo itang mabilog. It has no beginning, it has no end. Kalupan nining Diyos, ating lugod na kikatamu. God has no beginning and has no end. Makanya niya naman yung lugod na kikatamu. Kakadwa. Ringya po ne. Tree, T-R-E-E, uling kulay ang green. Karempong bansa o continents, na ating yellow, keti Pilipinas alatang snow. Kareng bansang mag-yellow, ustong winter, kalupa ng mongeni, ampong mag-December, winter na. Then mong ausandang evergreens,
evergreens at tanaman. Anyay naus dong evergreens, uling green lang green. Deng aliwang tanaman, deng animals, deng tao, pakasalikot la, kareng lungga, uling mate laking dimla. Den mo kabod evergreens, kaya bela reng pine tree tamo ken, at kareng aliwang bansa, retang ausandang evergreens, ila mo kabod deng makalto mabye. Anya kulay ang green. Green is a sign or the symbol of hope. May pangadyan niya po yan, itang pag-asa, nandun first mass, 5:30. May bless yan naman ining Advent wreath. Ing kakatlo, asangkap na ning Advent wreath, ilapin ding 4 a kandila. 4 weeks siya po kasi ing Advent. Balang Domingo kanyan, at syuta mo king mumunang Domingo, manyan ditang metong a kandila. Pansinan tayo mo itang metong a kandila, aliwaya kulay ang pink. 3rd Sunday ya po yan. Yari na yung Advent wreath. Advent. Ing Advent po, batyaking Latin word, Adventus. Ing burinang sabyan ning Advent, o ing Adventus, coming. Coming, panyatang, nining daratang, ing Ginoong Hesus. Nung ating daratang, ating magsadyo. Datang ko nga na ning asawa mo, ba't siya Saudi, nanong gawan mo? Mandilo ka. Magpabanglo ka. 5 banwang emiyakit. Eka mandilo, magsadya ka. Linisan may imbale, magluto ka manyaman na pamangan, isadya mo ring anak, ampoy sarili mo, ating daratang. Nano pa kaya nung ing daratang ing Ginoong Hesus? Diyos siya, apong ginuya, yain daratang. Anya nga na, ning kaduang pamamasa, sa sopa nakatamo San Pablo, magsadya kayo. Makanya niya naman ing gospel ng St. Matthew. Dapat parati kong makasadya. Uling eta mo balo, eyo balo nga na nung kapilan. O nung nanuyang oras, datang. Datang ye. Ya po ing poproclaim tamo kay bat na nitang consecration naning kakantada rin choir. When we eat this bread and drink this cup, we proclaim your death, Lord Jesus Christ, until you come. Until you come in glory. E Kristo meteya nga nanitang dati. E Kristo sinubliyang mebye. E Kristo datang yang pasibayo. E Kristo meteya, e Kristo mebyeya, e Kristo datang ya pa. Datang ya. Panwalan tamo at gugulisak tamo, kakanta tamo, datang ya. Yung problema, eta mo balo nung kapilan. Nya at lupong panyatang ing pagsadyan tamo. Itang mumuna, milyari ne. Pasko. Magsadyatang para kim Pasko. Pila ng aldo, December na. Balo tamo pimpa magsadyaken. Manyali kang pag Noche Buena, manyali kang pagregalo, isadya mo rin pagaginaldo, manyabit kang parol, manyabit kang Christmas lights, pamagsadya ito. Oneng milyari nito? Itang kakadwa, pamilyari. Sasadya tamo sarili tamo. Next week, next Sunday, sopa nakatamong John the Baptist, nung makanano tamong makapagsadya,
lalong-lalo na king pamanisi king kasalanan ketang kadwa ng panyatang ning ginuta mo. Itang kakatlong pagsadyan tamo, potang daratang ya kaya katamo king Aldoldo. Kalupan na ning sinabi ko king umpisa ning misa, ngening misa nga ini, datang ya kaya katamo. Potang iting ka na akong katawan, iting ka na akong daya, nga na nimpari, ulita nala, eko nala, retang amano na ning Ginoo king Last Supper, datang ya. Bisa tamo te bisa, datang ya. Nya king umpisa ning misa, sasadya tayong kaya katang sarili. Lilinisan tala din kaya katamong puso, kaisipan, kapamilatanan ng pamanisi, karing kaya katang kasalanan. Pagsadyan tangan yan. Sana po tang datang ya, ing apong Ginoo, king kayang kaduwang panyatang dasna nakatamungan, makasadya, manaya, bani pagkalubne kaya katamo, ing kaligtasan. Talakad tapo sasalpantaya ko king Diyos sa mayupayang tutu, alinalang king banwat yato at kang Kristo anak ng bugto nga ginuta mo. Pengagli king upaya ning banal Espiritu, mibayit kang Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikutkut, tinipaya karing mete, king katlungaldo, sinubliyang mebye, pepaytas siya banwo, makaluklok wananing Diyos, ibpang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik yan naman keti, ban mukum ka rin mabiyampon meng mate. Sasalpantaya ko king Espiritu Santo, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding Santo, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasublirang miading mete at king biye alangangga. Karing kaya katang panalangin ding maldaing kaya katang pakibat, ginuning kapanayan, pakiramdaman mo'ing panalangin mi, itamungan. Kinuning kapanayon, pakiramdaman mo yung panalangin. Para king Santa Iglesia at ding kayang pamuntok, ban ayagyag ding komunidad kristyana, king matatag, mipnong tibe kapanayan, amaka talakad mas masampatayato. Manalangin ta, King Ginoo. Kinuning kapanayon, pakiramdaman mo yung panalangin. Para karing hanggang iglesyang kristyana, ban makibatla king panayaning Diyos, at ipasyag karing aman wat dapating mensahe ng lugod at kasuywaning Ginoo. Manalangin ta, King Ginoo. Kinuning kapanayon, pakiramdaman mo yung panalangin. Para king yato, anong nuta mabibiye, banding sabla, misan miyatong lang magobra para king pangatok ng ninggera at pamipagkamwa, pamipasakit at kaya lanostisya, at magdulap lang kapayapan, katimawan at katuliran. Manalangin ta, King Ginoo. Kinuning kapanayon, pakiramdaman mo yung panalangin. Para karing kalulo at karing daralan kasakitan, ban kapamilatan tamo, i Kristo datang yang dumalo karela, at mamatula karing masakit, sumaop karing danupan, mitimawa karing mipagkaitan kalayan, at midala king maya pabalita karing sikwel ning lipunan. Manalangin ta, King Ginoo. Kinuning kapanayon, pakiramdaman mo yung panalangin. Para kaya katamo nga tsyungeni keti, ban etamo kabud matula king sarili, nune manatiling magdulap kang Kristo, at king kayang sala, kapamilataning pamibayo karing kaya katang sarili, at pamibibye para karing makapaligid kaya katam. Manalangin ta, King Ginoo. Kinuning kapanayon, pakiramdaman mo yung panalangin. Ngayon ipuaduan taming sarili tang kapag nasan. Manalangin ta, King Ginoo. Kinuning kapanayan, pakiramdaman mo yung panalangin mi. O Diyos ay pami, pakiramdaman mo sana rin kekeng panalangin, kaniting panahon ning Adbiento, tunay kaya sanang makapagsadyo, para king panyatang ning kekang anak, Yesu Kristong Ginumi. Amen. Amen.
Manalangin kayo kapatad, bandeting kaya katangdaon, matanggap lara paning Joseph pang mayupayang tutu. Tagapane sana ning ginuiting daon karinggamat mo, kingi kapurit kaligay ning kayang lagyu, king kakatami kasaplala ning mabilog ng Santa Iglesia. Ipaming miglalang, ibat king sablang pigkalub mo kaya kami, daraon mi iting tinape at alak, kabang susuywan da kangeni, tanggapan mo reting kaya kami ngayon, at ang tabayanan mo, ing kaya kaming pamagkapilit, numabang king pangako mong biye alanganggay ti aduan mi kapamilata ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginumanatili kaya kayo, At kaya kan timuri, iyat na ilading pusuyo, makayat na no king ginu, pasalamatan tayong ginawa Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunepin, karapat dapat at matulid, ing pasalamatan dakang parati at numan karinoy pa, Diyos kingalanganggat lubos mayupaya, kapamilatan ng Yesu-Kristong ginumi. Inyang migpakumbabayang mekisaut kay kami anting tao, ti paranay itang binalak mo kanita pang minuna, at biklat ne para kay kami, ing dalan painturo king kaligtasan. Ngini panayan miyo itangaldo, potangi Kristong ginumi magbalik yang pasibayo, kambening kayang ligaya. Kanita maging kay kami ne sana itang kaligtasan na pengako na. Ngini paninayan miking mitmong kasalpantayanan. Uli nito, kambering sablang koro ding anghel karin banwa, daralit ming kekang ligaya ngaming kakanta. Banal, 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 yaing Ginoo, at Diyos ang mayupaya. Banal, 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 yaing Ginoo, at Diyos ang mayupaya. Ipnuyaing banwa at yatu, ikekang ligaya. Hosana, Hosana, ikakatas-katasan. Hosana, ikakatas-katasan. Banal, 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 yaing Ginoo, at Diyos ang mayupaya. Nganyeng daratang, kinagyaning ginagaya. Banal, 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 yaing Ginoo, at Diyos ang mayupaya. Tunay kapin banaloy pa iking panibataning sablang kabanalan ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sana reting ayin, king espiritu mo ban para kay kami malyalang katawan at daya, ning ginuming Hesu Kristo. Bayo yami daon kusang lubking pamaylas at kamatayan kinuwane ing tinape, at pepasalamat siya keka, pirasuni. Binyene karing kayang disipulo at ngana, tanggapan niya iti ikongan at kananye, iti yaing kanakong katawan, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't naningapunan kinuwaning kalis, pasibayang pepasalamat keka, binyene iti karing kayang disipulo at ngana, tanggapan niya iti ikongan at minumko kaniti, iti yaing kalis ning kanakong daya,
ing dayaning bayo at alanganggang tipan, ami bubu para ke kayo at para karing sablang tao, banket ami patawaran laring kasalanan, daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasal pantayanan, Kristo din tayo at datang yapa, King Birhen Maria, ni baikya, Kristo dintang ya, at datang yapa, Maranatha, Amen, datang naka. Inyang ini gaganakan mi oy pa ing kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo. Darawon mi ake kay ting tinapen ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan ke kay pepalyarian mo kaming matampang tala kadarapan mo ban sumuyo ke ka. Mapakumbaba ming pagamuha mo, ikamingan sanang misulusulok king katawan at dayang Kristo. Tipuna na kami anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan mayoy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king mabilugayato, ban mi ganap ka king lugod, kambe ng Francisco ing kaya kaming Papa, Di Florentino at Pasiano kaya kaming Obispo, Inoli ing kaya kaming Kura Paroko, Jasper, Mark Anthony, ding sablang pari, Madre, at magpari, ampong magsadya, king pamagmadre. Ganakan mula naman, ding kaya kaming kapatad, apepay naon at manenayang subling miye at ding sablang meya mo na biye. Tanggapan mo sana, king maligaya mong harapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king bielanganga. Ban kaya benang Maria, ing birhenin duning Diyos, ing kayang esposo San Jose, ring apostol, ding hanggang santo, at tinupad king malmong kaburian king kaya kabaning panawon, puriyan dakat paligayan kapamilatanang Yesu Kristong kekang anak. King kapamilatanang Kristo kambena at kaya, ipang mayupayang tutukagum ning Espiritu Santo, pupuriyan dakat parangalan manggaman king alangangga. Antimong meto nga pamilya, abe-abe tayang ikantayng panalangin at iruna ning Ginoong Hesu Kristo. Itamongan po magkantatango. Ipami at yuban mo, isambang yaing lagyo mo, tatanging kayarian mo, ipamintuan inlog mo, ketisulim antibanwa, mi pamintuaning lubog, ing kakanan mi kingaldo-aldo, ibiyemo ke kami kinaldongeni, ang panipatawad mo ke kami, ing sal
salami keka antiin pamamatawad mi karing mi kasala ke kami mga emuke paisawul king tukso nunay kabuskin marok. Ikabus mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, banking kasaupaning kekang pakalulu, parati king mikabus king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan, kabang manenaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristong ke kaming talapangabos. Kain kayarian ating kayo kayan inigaya manggaman O ginuming Heso Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kakung kapayapan babye ko kaya kayo, emo sa babalik danding kaya kaming kasalanan, nunelawen mo, ing kasalpantayanan ing kaya kang iglesia, pamayapat met bilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari manggaman kingalangangga. Amen. Ing kapayapan ing ginuta mo, manatili sanang parati kaya kayo man. At kekan timurin. Ibiyataya ing kapayapan king metong at metong. Oy ning kordero ning Diyos, yung milalako king kasalanan ning yato, mapalad tamo ang mayaos, king apuna ning kordero. Ginoo, kumatampang tanggap keka, dapat agkasming mamano mo at kumayap na. Ing katawa ng Kristo. Amen. Paganaka po para king organisadong pamakinabang, ing pario IMDC lumapit kaya kayo, inya manatili kayo po karing pwestuyo, para karetang makasadyang tanggap king banala pamakinabang, manatili kayong makatalakad at yatsyat laring palad o gamad, para karetang yatanggap malyari tapong luklukos siklod king panalangin, alana pong magsalita habang makinabang. Salamat po. Kanining ko na uning
Manalangin tamo. Iba, manano na sa nang iting pamakinabang, ituro na king lugod, king kayarian banwa, ing kayang pangako at kapanayan, antabayana na kesana, king kekeng dalan, keteking yato, itiyadon mi kapamilatanang Kristong ginumi. Amen. Pangadita la pong ini at bendisyonan din kakatang mayang ubye. Manalangin tamo, O Diyos ay pami, ing lugod mo, miraras karing mabiyampon may nga mate, pasalamatan da ka, king maragol mong pakaluluang pon lugod, sinesemeng pamilyami kaniting lugod mo, at iting lugod mo nga lang kamatayan, yeng buklod mi, karing kekeng mayang ubye, kakaluguran, pasalamatan da ka king aldo iti, para karing sablang mayang ubye, ming pipumpunan, pengari, kapatad, kamaganak, at ding sablang di napatmayap kay kami, tanggapan mo sa iting panalangin mi, king kapamilatanang Kristong ginumi. Amen. Ginoo pakalulu, Ginoo pakalulu. Kristo pakalulu, Kristo pakalulu. Ginoo pakalulu, Ginoo pakalulu. Banala Mariang induning Diyos, Panalangin mo la. San Jose pangtalaingat, Panalangin mo la. San Juan atala paminyag, Panalangin mo la. San Miguel, Panalangin mo la. Banal a Anghel ning Diyos, Panalangin yo la. Santa Ana at San Joaquin, Panalangin yo la. ikayong banalayapu at ingkong, Panalangin yo la. Santa Maria de la Cabeza at San Isidro Hortelano, Panalangin yo la. ikayong banal ami asawa, Panalangin yo la. Santa Zeli, San Luis Martin, at Panalangin. Santa Teresita ng Niño Jesus, Panalangin yo la. ikayong banal a pamilya, Panalangin yo la. Santa Rita at Santa Diana Beretta Mola, Panalangin yo la. ikayong banalayma, Panalangin yo la. Santo Tomas More at San Manuel Morales, Panalangin yo la. ikayong banalatata, Panalangin yo la. Santa Monica at San Agustin, Panalangin yo la. ikayong banal amima, Panalangin yo la. San Basilio Señor at San Basilio Magno, Panalangin yo la. ikayong banal amitata, Panalangin yo la. San Benito at Santa Escolastica, Panalangin yo la. ikayong banal amikapatad, Panalangin yo la. San Fernando at San Luis Ari, Panalangin yo la. ikayong banal amipisan, Panalangin yo la. San Francisco at Santa Clara ng Assisi, Panalangin yo la. ikayong banal amikaluguran, Panalangin yo la. San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod, Panalangin yo la. ikayong banal a Pilipino, Panalangin yo la. San Nicolas ng Tolentino at Santa Gertrudes, Panalangin yo la. ikayong patulunan ding sablang kaladwa, Panalangin yo la. ikayong sablang santo ng Diyos, Panalangin yo la. ginumalunos ka, Ginoo ikabos mo kami. king sablang sakit at kapanamdaman, Ginoo ikabos mo kami. king kakaluluwan at masipit a pamangailangan, Ginoo ikabos mo kami. king kailan masabal at
pakamal. Ginoo, ikapos mo kami. Kingalanganggang kamatayan. Ginoo, ikapos mo kami. Kingalang kapiyadya na kamatayan. Ginoo, ikapos mo kami. Kordero ning Diyos, amilalako kasalanan ning yato. Pakaluluwan mo kami. Kordero ning Diyos, amilalako kasalanan ning yato. Pakaluluwan mo kami. Kordero ning Diyos, amilalako kasalanan ning yato. Ibiyem mo kaya kami ing kapayapan. Ipa medyo kabanwa mi sambanyang lagyo mo, datang kaya kaming kayarian mo. Mi pamintuan ning lub mo kaya tisule panti banwa. Ing kakanan mi kingaldo-aldo, ibiyem mo kaya kami kingaldo ngeni. Ampon ipatawad mo kaya kami ding sala mi kaya ka. Hanting pamamatawad mi karing mi kasala kaya kami. Emo kay paisaul king tuksuno ni ikapos mo kami king sablang marok. Bapo Maria met mo ka king grasya, ing kinotsuke ka. Nuwan ka karisablang babay, nuwan niya pa naman yung bunga ng atsyan mo, Jesus. Santa Maria, Indo ning Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngeni at king oras ning kamatayan mi. Amen. Ligaya king iba at king anak at king Espiritu Santo. At imoy sa jara ligay, ba't king kamumulan, ngenit kapilan man manggaman king ananangga. Amen. Ginukaring kekeng miyang ubye, kapayapan kekasam ibye, akekeng ligurang ketiking yatu, king kamatayan kekano acu. Ketiking yatu, king kamatayan kekano acu. Ino paragarela, kapayapan kekeng aduan. Para parela, kapayapan kekeng aduan. Loklok ko po sa gali at mong announcements. Kita pong gewata mo, ngeniya mo pong bula ng November yan. Megong pisaya ketang November 1 yan, mayari keng mapupos. Balang misa po, king bula ng November. Pangatitala at be-bless. Detang mayang unabye, deta pong lagyuda, mi baldugla, ketang tumba, ketang kekatamong box, para karing mayang unabye. Ken pong November 30, Aldoyang Merklis, Bonifacio Day, holiday po ini, anya alatang opisina kanita. November 30, Wednesday, no office. Lanabal de Manila, magbisita ya po, ketiking kekatang parokya, December 1 until December 5. Datang yang December 1, makoyang December 5. Ing Santo Rosario, Lanabal de Manila, yay ngumpisana ning kekatamong debosyon, King Santo Rosario, Lanabal de Angeles. Magbisita ya po keting Pisamban Maragul, December 1. Lawantala po din kekatamong activities, anytime, malyari tamong magbisita, mga di pasawp, King Juan Aberhen ng Santo Rosario, Lanabal de Manila. Ito pong December 2, first Friday, pepa-reserve ke, papangadyan ko rin kay katamong staff, alas 4 ning kat panapon. Basta't po bisa kayong makyabe, karetang pa mag-rosaryo, lawentala po king kay katamong Facebook page at karing tarpaulins. Makapost kareng pasbulda kareng kakatampi samban. December 3 and December 4, Saturday, Sunday, yapo ini, alapang misa, kareng chapels.
Uling mesa ko piyo keng pamagbisita na ning Lanabal de Manila. Mag-overlap la po at ang kakatang activities, misa, gana-gana, anya, ding chapels, Sabadong Bengi hanggang Domingo, abak ampong gat panapon, December 3, ampong December 4, ala pa mo pong misa. Magmisa la kanita, ring chapels tamo, third Sunday na ning Advent. Malaktoyo itang second Sunday na ning Advent karing kakatang chapels. Keng daratang December 8, aldone po ning Immaculada Concepcion, pagmasusyan tayo ing 193rd 193 founding anniversary ning kakatang parokyo. Sunday schedule tamo po kanito. Mika tridu tamo ampon itang 6 a.m. pa magrosaryo, 6:15 yapin itang triduum prayers at 6:30 po kalupa na ning dati regular mass ing kakatamong banalamisa. Kempong December 8 mismo, Immaculada Concepcion, holiday of obligation niya po ini. Kailangan tamong simba. Sunday schedule niya po ing keniking Pisamban Maragol. Ini po magumpisaya keng December 1, weekday. Webis siya po, December 2, First Friday, December 3, Saturday, maglinyano po reng mag-communion. Lalo na itang Sunday, makanini, maglinya na lang naman po. I-announce na ning commentator, nung makanano, den kaya katanga sharets, i-guide da katamo, nung nuka rin tamo maglinya, at ding EMDC, tuliran da katamo, nung nuka rin laretang linya. Nya po, lalo na itong Domingo, na kaya po lumapit kayo, kalupan ng gagawan tangeni, ang gane pong mapupusini, December, umpisan ta na itang makalain. Turo na katamo ng commentator, i-guide da katamo ring asherets, puntalan da katamo ring EMDC. Nya kailangan mo itang makarandam tamo. Puntuto kita mo ka rin kakatang assurets. December ya po yan. Next Sunday is December 4. Umpisan tane po ini. Communion by line. Makalinyata na po. By the hand ya pa mo rin. Ala pa mo ring amen. Ala pa mo ring magsalita. Uling ating pandemic. Potangala niya po yung pandemic. Sabihan tane itang individual ang katawan ng Kristo. Amen. Pero ngayon pong ating pandemic, sabihan na niya ng pari, kaibat na nitang Lamb of God, bayo ta mag-communion, ang katawan ng Kristo. Amen. Yapo na po ito. Yapo tang lumapit kayo, wala nang amen. Po tangala ng pandemic, gawan taming buritang gawan niya po. Kalupa na ning dati at mo pong fundraising sale. Bayo mo po muli, i-check talaretang titindata ken at sula rin kapatid tamong kulot. So pantala po ketang karelang produkto at ing kekatamong restoration project. So pantaya mo naman, may puyat ko na bengi, gagawa ko pong buro. Ngayon nung eko sali, sayang itang puyat ko. Atim po kita, buro ampong aslam para ya po keng kakatamong restoration. Nung buriyeng agad mayaring pisambanta mo, sali kayo. Nung buring agad mayari, 10 years karinya mayari, eko sasali. Ikong mamili niya po, buriyeng agad mayari, o wali. Nung yes, sali kayo. Nung no, eko sasali. Bangkanita po, tang mayariya,
Sinimba kayo, mig-visit kayo, ay kasanting na ning pisambanta mo. Kalupan itang dalita pakibat, itang second verse nga na, kasanting na, kalwalas na, kaayos na. Patang kay sabihan mo kaya sarili mo, sinaup ko ken. Sinali ko ngaslam ken. Ngayon, nung sinimba ka, kaayos na. Sana sinali ko mo. O sali na ka ngayon, baka nga sisisi. Kalwalyo keni, akit siya puret ang magtinda. Yang metong mo, sali kayo, bang kanita, makasaut kayo keng katang restoration. Inginu, manatili kay kayo. At kaya kaan timurin. Bendisyon na kayo ng Diyos at din kaya kayong pamilya, Iba at inganak at ing Espiritu Santo. Amen. May arinia po yung misa dakala salamat kay kayo meta na King Kapayapan. Salamat King Diyos. Migising, oras na, nililipas na, losas lang na, gumulot, king kasalanan, ginong daratang kekatang kapan. Migising,